launching the happiness curriculum. Happiness curriculum she digi tundap ki lapshite thokmar chilo ni don chokki chinda dumbe nangla phemila na mebe uthi chino khonsekyam gyu chimbu chongi unje cutting kyangte thaja gyaga gi kesa dilina yobe shungi lopta chikton hagi ngendo ne zirim keba phargi loma chol lopthi na shi yobathang gumbukhani chogi thenga digi tundap ki lapshi sarva unje zegap. Basic human nature is more compassionate. Do min namne rangi ki mithe nang cham ningche tang digi ki labja theta laktar khangman nang thupche khongto so semsor thapwe cha theta nyung tu tongyur phendo yoba sogi lamde chewathang ya digi tundap ki lapshi theta lopthi yang thapashik thupar gegen sogyon na gyu the khe chibu ibathang lapshi khongsu digi ta chamje korja mai bar kyagar ki nawi rishu na sumbe semkam rigbe namsha theta kyang thechung su lopthi nang thupche gezen chimbu yoba so kazena yu. Over 3,000 years, education about our mind already there. Nidendi da dewe kor ari imori zula lopta chime nang si shen ki geji titu ba zunji sambe la ki suna. Gyaga yubi nga di nanglo la digi ki lapshi ani lakdar na ya tengi chungwa resna ne zuyudus goson ani hajang gabu chungson ani digi ki lapshi na shinchi ne tanda si shen lapshi diya ani gyaga nanglo la laklin ani doshin badus re si shen lapso tabu chasha na da di nanglo la zo kongpe tanya di ani kunduyo ne namgyu ne songpa na shinchi mi shi zerin tang rwa ningji da chamba suisen la sokwa tang ani hawa do tanda si shen lapso nanglo la dinjung ki samlo tangda diye ani shukchimbo chik loma nanglo tigyo re dinde yundi da zay tu zo ani shenpe toni zay tu zo kongpe drowa ina loma tang ani tigen kigen changma la dindin keben chimbo yungu re. Tiyan thare nizu thunpa shina gyagar changjo kyu tu chakbe Uttar Pradesh ngade shungi ngade kyapkong su yobe zongkha chiyonga na ki lopta khatu digi tundap ki lapshi ngoy su chakdar nangchar yobatang. Tiyan ngondoy chala zongkha chiyonga na yobe lopta chure na chakdar na yu imbaridu. Tsawe khonsa kiamgyo chimbucho ki cham ningje thang shenpe tang dewe sangchoo ki namsha theta choo ki ngo khonar ma shakbar tengdu ki shenyu lopsuyo nang lopti nangyo ke chimbo imbar kalup lamdoy zedun tar thaja gyagar ki nga de cheka nyi ki nangla digi tundab ki lapshi thang temi yang gyagar ki zoebe geji yutu mangta ji ki loptar jilo nidon chugu lor khonsa kiamgyo chimbucho ki unje zebe chamze tang lotyo khongbe ki shenyu lapshi si learning shepate ngoy su chakdar nashi yobare. Peche kedab nishu tsaadang nanglo, nishu tsaani tsaksum nanglo la sishen lopso lapshi di laklen tarshin bare. Ani tati laklen tarsa di kedab tuzu nanglo la ani tar chichungi keba yore. Pena Ukraine tabu chashabay na pete geyong korang la laklen tarya chidang. Ani gyaga tabu chashabay na gyaga nanglo nga di mangboy nanglo la sishen lopso di laklen toshin barwa. Zunri sambe la ki thadung lapshi di lopti ki loma namki semkam la ya pento chimpu chungyo ba dijenangdu. Debe logic di nanglo la neyam gi genchine da loma da gigen da an kimsa mangbo shikange shibuji teyo re. Di nanglo la da tanda lopda kachi ki nanglo la ani sishen lopso ani di laktar chene. Di ki ta loma namlo la da pento chimpu shibuji lakbar tu lome da chike neyam gi genchine da semla kange kanchi mangbo chi yungu yore duzo ma kange shiya la ani pento chimpu yungu dos la ni ani mangbo sungudo. Teyang tate jar si learning ki lapshi te geji ki geyi minda wa ka chugu zamgi nang papyu nang sin yobaredo. Nyeba dikjo wa basan tunde la tang nizi di chokdi ki nyedu shuge dinsiti ki.